Kita haganupan kuryani Tuhan badi panorang on si holma jalo onta bokal di partondu yonta. Pai mai jalo hita martonggu manobe hita. Terima kasih mabamu ham Tuhan nai bata napadi parhanami bani arena bayu on. Ibagas ukur, ibagas akula sonai mage ibagas tondu ina jorgin. Aja habani panorang on pai mai pukahanami lahon nami. Si huluhanami bohali hamar hitehoni hata haguluhan nahumbamu ase tondu na pasing ma namar kuasa ibagas hadirion nami sehingga hatamu Tuhan buya rusian jahai hagulun kon hanami ibagas Kristus Yesus hanami martonggo. Amin. Kita haganupan kuria di Tuhan hatani nai batang ngagabi bohal ni partondu yonta Aima natar surat bani Rom bindu 12 ayat 17. Sonon mahatani jaoba. Ulang ma balas konasiam na jahat balas ni na jahat. Perlu konasiam mana madear ilo beni hagan hala. Ada ungkapan nama katahu. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah duniawi. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan adalah Kristiani. Ahadu nasiholi hatahon hubata marhite ungkapan in aima bahasa halak nalang manandai Tuhan Yesus pe ibu todo membalaskon nama dear dopak hasoman nijol. Tapi anggo hita sebagai halak Kristen idilo Tuhan nai batadu hita ase tampil beda do hita pakon dunia on. Marhite teks yang bilanta on Tuhan nai bata mandilo hita ase mampu mahita mambahen nama dia balos ni na jahat idilo do hita mataluhon hajahaton marhite nama dia halanyaha halani makorhon malas miuhur hadameon sonai homa age katentraman doai hubani hadirionta sonai homage hubani halak nalegan mase sonai halani maruti ma hajahaton anggo lagi balas kon hita na jahat balas ni nya jahat sehingga lang berkelanjutan be na jahat ai itongah-tongah ni perbuluhan taon aido masih sobut bani teks yang bilang taon asa iporluhon hita mana madiar ilo beni haganup halak anggorado hita mataluhon hajahaton marhite na madiar anggorado hita lang membalaskon na jahat balos ni na jahat termasuk mahoma hita ai na mambahen na madiar hubani haganup halak halak Kristen idilo Tuhan do lang ase gabi halak napitah mamikirhon diri sendiri baik maai kepuasan kepentingan sonai homaage haperluan ni diri ni sendiri tapi idilo Tuhan do hita gabi jolma nasari hubani hasoman jolma sonaha ase isa kitar taboi damei anja hadear do hujai ningon adondo pakoromon ibata halaniai ulang mahita pitah mamikirhon dirita tapi horjahon hitama pikirhon hitama nama dia dopak hasoman jolma ahadu dasarni hita haganupan kuryani Tuhan ase ihatahon Tuhan nai bata lamboy hita membalas na jahat balas ni na jahat ai mahalani pita hak ninai batado membalas segala pembahenan ni jolma ini. Ihapor saya hita do bahasa Tuhan nai sombah kita ai ma Tuhan na pitor atape Tuhan yang maha adil anjaha Tuhan atau tab manramot kon hita. Dua sifat ninai bata ai maningon tetap ihapor saya hita. Artinya hita haganupan bani sadapan orang balas ponon ninai batado bani jolmain sesuai romban hubani aha nahinor jahoni anjaha homa
manimoni haporsai hita do bahasa Tuhan nai bata totaman ramutkon halak si parpaitor. Jadi kuria di Tuhan talun hita mana jahat marhite nama dear ase dear parguluhanta sona homa age parguluhan di hasoman nalegan. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih mabani hatamu ham Tuhan nai batang naduma paingat kon hanami bani panorang on ase hanami lang membalas kon na jahat balas mi na jahat tapi bui mahanami matalu kon hajahaton marhite kon ni mambahen nama dia halani ujindo hanami idilo ham Tuhan halane bapa parbuhi ham mahanami nalah makagulu kon hatam sonaha ase haguluhan nami secara pribadi bui mardalan ibagas nadiar damai pakon sejahtera pakon tentram sonai homa age hasoman nami nalekan ibagas Kristus Yesus hanami martonggo bang. Amin.